Berlin. Di nava paytextên Ewropî de Berlin xwedan dîrokeke taybet e. Her sal ji 10 milyonan zêdetir xelk ji derve tên serdana vî bajarê ku bûye şahedê dîrokeke xirab û şopên wê hê ji ser linganin. Ji dikanên wê bigire heta bi xanî û avahiyên wê ve jî. Rojavayê Berlînê ji rojhilatê we cuda ye. Lê heger mirov guhne de cudahiyên nava taxan, mirov dikare kolanên fireh, bajarvaniyeke pêşketî, pirçandî û pirzimaniyeke dewlemend jî bibîne. Gava ku tu weke xelkê vî bajarê dijî, tu di cî de lê hay dibî ku ew dewr derbas bûye êdî û xirabiyên wê hatine ji bîr kirin. Nüfusa bajêr ji 4 milyonan zêdetir bûye. Lê ji ber ku erda wê fireh e, mirov mîna Parîs û Londonê li qerebalixiyeke berbiçav rast naye. Ji bilî çend deverên navdar, mîna bermayên dîwarê Berlînê, mîna deriyê Brandenburgê, ku weke sembola yekîtiya bajêr jî tênaz kirin û balyozxaneyên welatên mezin û büroyên Yekîtiya Ewropayê jî lêne, an jî meydanên wê yên navendî, mîna Alexanderplatz ku heta müzeya wê ya kem jî dişe û mirov dikare bibêje ku hema navenda bajêr bixwe ye. Postamerplatz jî yek ji wan deveran e. Lê jiyana bajêr ya çandî û hunerî bêhna mirov firehtir dike. Di nava xelkê de ji vê giravê re dibêjin girava masîgiran. Digel ku xelk êdî ne ji bo masiyan, lê ji bo dîtina van avahiyên dîrokî û xwedan îhtîşam û van meydanên fireh tên van deveran. Îroj em li Berlînê ne. Li Berlînê em ê bibin mêvanê hunermendeke Kurd, fîlmçêkereke Kurd ya ku ji dihokê hatiye Almanyayê û navê Kurdan li dunyayê belav kiriye û ji bo me hemûyan bûye serbilendahiyek ku em bikarin ji xwe re bikin şeref. Keçeke Kurd ya dihokî, Solîn Yusuf çawa ji dihokê hat Almanyayê, çawa dest bi sînemayê kir û çawa bû derhênereke Alman ya navdar û filmên gelekî mezin îroj çê dike. Ev serbilendahiya me, ev keçika me ya Kurd ku li Almanyayê mezin bûye, dejmera behsa serboriya xwe û serborî çîroka sînemaya Kurdî bike. Solîn Yusuf di pencereya Kurdî de bîstek edin. Solîn Yusuf sala 1987 li dihokê çêbûye. Ji ber sedemên polîtîk weke ku ew bixwe jî dibêje malbatayê mecbûr maye ku ji welêt birave. Di ber xwendina xwe re pêşiyê weke asîstana prodüksiyonê di şîrketên Kurdan de xebitî ku yek ji wan jî Mîtos Prodüksiyon e. Sala 2008 biryar daye ku xwendina ser sînemayê bike. Filmê wê yê bi navê Trattoria di sala 2012 de li Festîvala Sînemayê ya Berlînalê hat nîşandayîn. Sala 2015 xaniyê Bêban bû filmê wê yê herî navdar ku pê navê wê bêtir belav bû û xelatên navneteweyî wergirtin. Piştî ceribandina hin rêze fîlman û kurtefîlman, Solîn Yusuf ji aliyê prodüksiyoneke mezin ya Netflixê ve jî ji bo derhêneriya rêzefîlmekî navdar hate hilbijartin ku li Almanyayê pir behsa wî hate kirin. Di karê xwe yê derhêneriyê de Solîn Yusuf bêtir nîşandayîna giyanê mirov ji xwe re kiriye şêwaz û hemû alavên ku di çîroka filmî de bikartîne jî her di oxira wê şêwazê de bikartîne. Li Berlînê em lê rastatin û me pê re behsa têgihîştina wê ya sînemayê û jiyan û kar û serboriya wê kir. Solîn xanım, ez gelek kêfxweş im ku em bûne mêvanê te li Berlînê û di vê bernameyê de em ê bikarin sohbet bikin û bi rastî sernavê hemû miletê me, hemû temaşevanê me ez dixwazim te pîroz bikin ji keçeke Kurd hatiye vê astê û li Almanyayê li navenda Ewropayê
گیشتی راده که وها بند که تمثیل سینماگرین کرد که و در رز فیلم و سینمای آلمانی دخلته تو دکاری پچه که جمعه بحثا وستر بوریا خوب کی خاطرات یا آلمانیا ترجیحات یا سینمای چوبو امزانن جنه کرد کار ندن دکن لته سینماش خوره کرد کار اف چه مسئله بود چه واحد بیراته از دو که دایک بومه باشور کردستانه و سالان و تشش گل مالبات خو رویان آلمانیا و اوه تقریبا 22 سال جانا خو بری بردوام دکم حیا گشتی من سینمای مگلک ریدن وکید بیشن از چوی من مالباتا من یعنی شعالیه دیکم و پر هنرینه اوجی هنر من شیوا کارن و موزیجنن و دیکم خو موزانا دنویسه بجاو حز هر جمع هبو يعني مجي تخواست راسي متخواست هنريه بخينم تابلو تشي دكرن وقت از گنج بوم بس چند كيجي او يعني تير نبوم بس تشي كرنا تابلويا بجا موسيقى دست بكر مسران بودن اكتوري كر يعني من ريا خود گريا راسي بفي هنر فيواري ده بچه کی هفدو تمام دکن وقت مروف کاروی بیجنه و جهله که و موزیک جهله که و شیوه کاری آخر دگه سینمایی اری راسته يعني اوجي نه بريارك کو مبخوداي ل وكيد بيجن كات ناف ريامدا مجي داس بكر ناف سينماي دا مكاركر مخاندنا خو خلاص كتاب يعني و يعني كاتم بر بريارك اللي تشد باشا رجا خو كم يعني من حزمي جالك هبون من هنري جالك حزكر كاتم ناف سينماي دا مجي يعني مزاني كود ناف كاري سينماي دا افهمي هنرات جهنا يك يعني كوينه بين يعني جلوبرج عجي محذكر من مود ديزاين حذكر من ستران بيجي حذكر ويناجيري محذكر جاز بيجن افريا وصا تشيبو يعني كاتب ناف سينما اذا هم من فستيفال كردي دا برلين كاردكر كاتب ناف كومبانيا ميتوس فيلم دايا محمد اكتاش ويداري من بلافكرنا فيلم ويكاري دا يعني اكيد بيجن جي خوغرت بشتي چند که مدرس بکر من کرده فیلم کاره که سینمای تو کت نفسی راسته بشتي من او کاردس بکری یعنی راستی جو بحزک پر مازن یعنی من فیلم گلک تماشا دکرن و فیلم جی گلک هنری بون چون بی وقتی دا میتوس فیلم وانا گلک سیاسی بون یعنی کمپانیه که کردیا فیلم چیکر سیاسی نیاجی راستی و اف تشتی کردواری جی هر جمعه ها بو متخواست تشتی که بکن بو هنر و کلتور کردی بجاوی شم دست بكري من كرت فيلم تشيكرن من تقديمي أونيفرسيتا في الماكر لألمانيا ريك جي جالك زحمات براستي يعني صالوا نيفا كيش حتى جاي كيات مورجرتن وبشتراس شو ما فيلم أكاديمي باشورة ألمانيا ويدريجي من حفتش صالة من سينما خاندية أو جي باشا درينري وفيلمين سينماي مخاندية إيش خويا جرينج أوه يعني كتشك كرد قافا كتي والألمانيا يفان كارندك هسانة يعني كتشك ألمان به أم بيجن أوه حسكرنا ويا هنرية سينما هذا قالك دريد كارن بري فابن انتو كردي انتو غريبي يعني انتو بيانيه او دريب هستاني اللي برتفد بون يعني زحمت بو تو زحمتك شان انت راسي بر زحمت بو چونكو بياني لألمانيا تبي دو طاقة زيادتر كار بكم كو جان أرمانجي خو راسي جو وصايا و از بيجن بو ديباوي من قالك ذاكرينا ليبرال اللي دي ساجي كاري سينماي وی وقتی دا یعنی گرانیا خو نبو اگزار سینما کردی یعنی بلکی جی یعنی بوان دیار نبو آیا پاشا روزام دیچه کی داره بلکی وان دخوات توش خوره کاره کی بکی که معاش و راتبه کی تهبه دائمیش خوره المال آخرونه نوسا کاره کی درست بکن سینما نوسا یا نه والله سینما کار بکی تو سر بکی سر نکوی تو کاری زکی خاطر بکی کرد جی کاری وها حزناکن جبرویه گلو مروف کاره بی بجه هنر لجم کردان وك كاركي برچوفي تيدين يعني كاركي عاليه كيدنا وامروج خرج بو كيفي دك تچ ماج بو كيفي نكر كار خدي اس حجيانا صانعي ناكم اس حجيانا يعني كارك مهابك وبروح وجانبك يعني اس لازم جانا خو بروح وجان بجيم واز بيجم زي سينما تشتكى يعني براسي دلمن يعني تجيدك صاني ميجوم تجيدك اس مروفان دنياسم مالاتا دنياسم كالتور دنياسم يعني قالك فيلمات تماشا دكم از بيجم جي يعني شرط او مروف جانا خودا كاركي ببينه مروف بخوشحال به يعني ناس مادي به لي روح مروف تجربه به از بيجم في چنده يعني چند سالا يعني بيجم سروچون كو ديار نبو آیا ریامدی چاوا به چون راستی زحمتی که مازم ببریه از بيجم بودی باور میشی دیار نبو
لندناف کلیج دانا اونیورسیته دا بیچ کرد فیلم خو سر کتم پشتی سر کتم و یعنی وانا دید کو راستی جوه کاری هنری کردی از دکم پر یعنی سر بلند بول بی کاری اینو ها دیت و باوت دیوینن که جواتا کردی بحثات دکن راسته جبر که چاپمنیا کردی ده تشت سرت درد کردن و آی سولین یوسف و ها کریه و درینه را کرد هاتیه پر بیاستی کیف خوشن چاوه ریاکسیون چاوه خودی پر کیف خوشن از بیشم جار جرنا باور نکن جید زانن از گله کار دکم لی باوی مهر دی بیشم رونا خاری که چام هنگ بینا خو بده تو گلک دیگری مانه بس تو وی کاری بو کی دکی یعنی دو گلک خو زحمت دیدی راستی جی کاره که یعنی 24 ساعت مروف بیوم جولد به راستی جی یعنی بروح و جان تو مروف وی کاری بگه اگر سر نکوی و سینما کارش گلک وی داره هنه یعنی بیانی کیم هنه لین آلمان یعنی براستی جی گلک زیرکم وکی بیشنوه سینما کاریا وی داره یا نیو دولتیه زانی بس آرمانجامه اوه که از سینمایی که یعنی فیلم چه بکم نه تنی در و شو بکم بس بو کرداجی یعنی من سینما تماشاوان کردیجی مهبل سولین یوسف سالا 2019 درهنریا رز فیلمکی آلمانی کرد که جبو درهنرک کرد سرکفتنک گلکی مزن بو. حتی نها کس نگیشتی بو وی آستا بلند. لوره پرودکسیونا وی رز فیلمی جعالی نتفلیکس و هاتو بو کرن. مج درهنرا کرد پرسی که گلو او رز فیلمی بناوی سکایلاینز چه پروژه بو و جداهیاوی یاب درهنری در چه بو؟ 21,50 bitte. مرسی. شما فارسی حرف میزنی؟ یکم. مواظب خودت باش. سونی خانوها تو لآلمانیای تبل پرودکسیونه که گلکی مزن بویی که و پایزا سال 2019 اوی وره چاپ کردن یعنی اوی وره وشاندن سر تلویزیون آلمان لید تایبتی جو سر نتفلیکسی بلا بلا چی مثلا یعنی بری فیلم دردکتین یا سینمای دردکتین یا جی دودان تلویزیون هم دودان کانال تلویزیونی چه چیزی به افکار یعنی برهمه که اوریجیناله ی نتفلیکس یعنی او کتین ناف اروپا جدا او پرودکسیون هاوی دکن راسته یعنی برهمینر هنای آلمانی لی تایبتی بو نتفلیکس چه دکن ما پروژه او رزا فیلم ها چه دکن و فیلم دوکومنتاری سینمایی بس نا کفن سینمایی لی کفن پلاتفورم بیجنه انگلیزی ویدیو آن دماند یعنی فیلم بو که مروفی سر انترنتی تماشا بکن یا مروف به آبونه یا جی مروف دکن راسته لی نافروکا فیلم وکه گلک فیلم بحث کرد در هنرین کرد و اکتورین کرد بهتر سر کردا یا چلوکی خوش کردا دسیم نافروکا فیلم مرود کاره ببیجه براستیج سر کردان آن تشتکی گشتیه افرز فیلمک بداویه و تمام افرز فیلم بناوی سکایلاینز تزانی گلک چیروکه بس بتایبتی بحثا چکرنا موسیقى هیپ هاپ دکت و امزان اینجی یعنی گلک هنرمندین هیپ هاپ ید رپ چه دکن آلمانیا اوین هری نافودن کردن یعنی وک آزاد وک هاف بفیل وک خطاری ویجا مینا کوان اف چیروکه هاتیه چکرن و موسیقى کردیجی کتیا نافدا و که اف پروسسا موسیقى هیپ هاپ چاواتی تچکرن یعنی مجار اوه لی مجار دنجی هنه وک باجار فرانکفورت هاتیه چکرن یعنی بحثا مالباتی بحثا حوالینی دیگه بحثا کاری دیگه بحثا جیانا دجنرج دیگه نواره راسته جیانا خراب کمروف بر کاری خوره تکلی کارنا خراب دبه من او تخوندن يعني مثل تماشا نكري من او ديكن يعني بحسب بريارة دكان يعني مجرى هاري سركي اوك وبسركتنا خو وبسركبي بك يعني بجهية ارمانج وهيفي واميد وخونين خو مروف دي تشكيف تشناقه يعني بحسي خرابيه دباشيه دا دكان لي باشيه جيت خرابيه دا تو چاو هاتی البجارتر جبو في بروجي جبركو يعني از ديسا دخوازم بيتر بالي بشكل سروي كتشك كرد درينرك كرد البرودكسيون كأو قاسم مازن ده بالكم من ديت لبرلين يجي لألمانيا نافا شافا مني ألمانيا ده قال لك الركلامات في فيلمتها هتكرر تو شو كت نافا في بروجي من برلين يعني فيلم متشكري مالا ببامبو كت ناف سينما ده لألمانيا براسي قال لك خلاجي ورقدن يعني از وقتی بیشم هات ناسین وقتی فیلم چکره که نیف دولتی چونکو هر نامبر کلتورا کردی و آلمانی
جاش بوی چندی از بیشم جبر هنده یعنی خواستن از به رضا فیلمی چی بکم چونکو از مروفا باش پورتری دکم از کاراکتر باش و شریوانای نفسی یعنی پسیکولوژی از حجمان شروکا دکم یعنی بحث مروفین رنگ و رنگ جبوی چندی از بار دکم باریاوا جیب مهبو و از کارم چیروک کاوها مازن بینم سر وکی بیشم نه پرداس بی بس بکم وکی بیشم پروژه که نیو دولتی کو تماشاوان امریکا جی هبن یانجی مکسیکی جی هبن آسیا هبن بنرن بكل سر نتفليكس دي جا حمو ولاطن بله قال لك زمان جي بروف كارت تماشا بك زانم السيستم لي از تخازم ديجي بزانم يعني قافاكم مروف جي كرت فيلمان ودوكيومنتران دست يكون هن فيلمان آماده بك بكشينه وباشي مروف خلاطان جي بالسينما مروف دي جا راديه كي بيفي نافي هواي كفايه تشري لي باشي تدخازي شم كان بروجين تيدن هنا از زانم كو دافان برودكسيون دين دجي دخابتينها او كنا تكرب تشكي بس نها اسرزه فيلم جديد چه دکم اجی با امازون پرایم هر وکی نتفلیکس وکی اینترنت کار دکن ویدیو آن دمان اجی رزا فیلم کی بحث آلمانیا دیروک آلمانیا دکت و کتنا دیوار برلینه و براجی راستی از خوازم فیلم کی کردی چه بکم اینو ویجا چند سیناریو مهنا مفانجی ورگتنه پارا ورگتنه است کارم یعنی بجم راحتی بکی لکولینه کی چه بکم کردستان وگرم چون براستی از حزک و سینما کارا که کرد چیروکن لیزی وکی بیشتر تماشاوان کردی چه بکم قالوا مروف كارت بيجي يعني ياكو تا درهنين دين جداد كا او كو تفوقو تقو دربج دين مروف لي بنرا ياكو درهنرك كرد دك درهنرك من دولتي ابا راسي اس بحس يامجيكو چيروكي من قالك دوري كردانا بو چو وقت من يعني دوري وار ولاتن تونه يعني اس چون كردستان من فيلم مداريجي نشاني دا اري كاركتري نو فيلم مدا نيفي الماني د بايفين و نيفا كردي بو لدي ساجي قالك بينر يعني من خلات بينر يجي برقد ويداري يعني قالك بينر ابو بيخاني بيبانش خوتا مالا بيبان راسته يعني از چون باجار اخو از ترسام جي راسي بچم ويداري فيلم خو نشاني بدم چون ازانم كرد يعني قالك رقم هناك جراب وكريتيك يعني بس خلاتيات ليه دقارو كريمه قوي ام نزان تستاجر دور خوش بكل ام زان ان جاكم كيمانيه سوريني بي اه چون ميداري مجي اجي ترسام بقو اوا باقي يزر يعني تماشاوان كرد باقي يزر بكم از بياني ما از نكردم نه مدار و خواندی اتما کردستان فیلم چه خلات داتا و یبج بالا بکشان تو بوتر سچو لی بینران تماشاوان خلات داتا نه جوری یادن نه خلاتا فستیوال فوق یا کو بینران هر زیاده جو حتی او فیلمه تو او جگلو نشانده موزیکی وام راسته پر کیف خوش بوم و بینر جی گلک رنگ بوم گنج بوم مازن بوم زلام بوم جن بوم یعنی براستی خلاطك جلكي بيروز بوجمان يعني از مفان كركو ريام درسته يعني از دوبي تشيرو كان تشيبكم كو دروي كردستان يجي بمشن لبو بينارين كردجي بمشن و وكي بيجن تشتهاري جرين وبو مروفا يعني از بينم دوبي مروف وان هزراك و سر خدا بدرخه يعني كو كرد كيا يكي المان كيا امريكي كيا مروف ناف خدا مروفه يعني شر مروف انجي براستي جي يونيفرسال يعني شر ما يعني ناف كاركتر ما ناف بسيكولوجيا ما دا هر يكن يعني روحما مروف هر يكن وجا اگر مروف بكاربه وان بينغاوا بكيكو شروع كان چه بكيكو دلي وكي بيشن داري دلي تماشاواني دكا او مروف جاي شار ما از گلالم والدنی لسر گلیدم کشتنی گاواکو مروف درهنرک وها زیرک پیدا کربه البت مروف دی بپرسه که گلو اول سر سینمای کردی چی دفکره تو چت کلمه سینمای اجیتاتیف آن سیاسی که بو رنگک جه سینمای کردی جه آلیه و درهنره کرد و چوا کاری بو بهاتای نرخاندن Anlıyorum. Fışkota. Benim dişe çatır kıynıydı. Warum entscheidet ihr, unsere Köpfe hinweg? Kulemin vakti. Vakti. Zeit für was? Vakti. Fışkota. 'Cause quit me. Masna men open.
bu soru sene nişana lele sene. بلستون خا اما بحث کر به چاوا مروف دکارج نوول سینمای بناره تا بحثات کشتنه کن نو کر لگلو تو دکارج برای بیجی مثلا جبو چی سینمای کردی پیش نکرده مش سینمای باش فهم کریه یا مثلا تنی بازاره چیه yani تزانی از بیشم گلک تشتن یعنی نه کدونه از بیشم پیشکتیه لی پینگاوی گلک بچوکن چونکو هر فیلم چیکره که کرد جخوات وی کار بکی یعنی پشتوانیا که مازن تنه راستی جی یعنی سینما پیچه که کاری بازاره یا راسته جبو که سینما بخواه به چنده که وی باجاری بخواه یا وی کوملگی وی جواکی بخواه دوی سالن سینمای جی هبن اره هنه کردستان از پرگرام سالن وها بر بچاف ندیده هنه لی اوجی نش کردا خواه چه بونه یعنی شناف کلتوره که مروف دی بیجه بلکیش امارات عربی یعنی ناف مالا ده هنه مال نه شاپینگ مال زنی از بینم سینما یعنی کلتوره که دویم راح خواه به یعنی سالن سینمای پر گرینگن از خود پر سکرشته مثلا انا ام بحثم بجاره دکن تمام سینما پر هیله پر ژانر تدهنه یعنی پر جلب تدهنه جالی مجاری و جالی راوکرنه و جالی هنر دیگباری و ام ببینیم که رخنه و زانین که ری بر به سینما وانن سینما گرین یا جی درهنر سینمای بکه او اکتور و کارمند سینمای بکه بشکل رخنه و فکر جیجیره لازمه راسته گلون نواج و کامده ام هفدو چهار رخنه دکن خودی رخنه تماشاوانی گرینگه دوی بس رخنه گرینجی دوی مروف هیم ببه نانسا یعنی رخنه گرینجی علمك براستيها زانستيك دوی مروف سینمای فهم بکی دا مروف بزانه بکا آنجی حزا مروفی بو فیلم گلک هبه دا مروف بزانه بکا چا تشتا رخنه بکه ام کرد بو رخنه زیرکین لی ام بکارن دا خوازین خو ببیجن نانسا ام زانم به خوشی یا جی ولا نخوشی لی ام نزانم بیجن چما اره اگاوات گوت چما تذكرنا بعلم شو راسته مشكلة ما جبت شيء يا لي سر فيلمته تشابو سر فیلمی والله پر باش بو راستی جی پر باش بو از دبینم کو یعنی به مالا بیبان راستی جی از گلک شتاف مفهم کر یعنی برینگ میشی گلک متخواست گلک سیاسی بم نه وقت فیلم چکره که کرد بس پشتی از چون من گلک فستیوال کردی من فیلم نشانی دا از به حسیم ریام درسته یعنی چونکو نافبرا گلک یا شخصیه بس يا سياسية جي يعني اسمروفان تجار بيرناكم جبوك اسباب درينيرك السينماي جبوك سيكل متى ما شادك ناس في برسيلكن جبوك اسباب درينيرك السينماي دي بس شبكم تشج مرة لازمة خدي دلكي جالكي مازن بين فرهي جالك كاربي دبي تماشا يعني تماشي جالك في المابكي شيروكا بخيني رومانا يعني از بیشم فیلم چیکردن لیکولینه یعنی کارتا تجا ناراسته و هر بردوام بکی یعنی خو بردوام یعنی کاراکترها خو بردوام پیش بخی روحي خود تير بكي كاربي بدي ناسا هنري دي بنري بس بگشتی اگر بکار میشم شو لا کاره دوی تو سرخوا سر چروکین خو کار بکی و روزانه باریا خو یعنی وقتی بیشم تجربه کی کو اف ریاته درسته چیروکا هر کردکی آن کردکی سربوریا ملت کردجی. اره هر کس چیروکا که خواه هیا لیا کردان هر همان چیروک بو. جوه قدرا بندستیه، جوه دوریا ولید، جوه کلو درده کردانیه مروف چلو کاری بو مینا خلک با افراندایا. ما گلو چند فیلم دی بکارن تالانا خلکی کرد راوه بکن. چند برهم دی تیرامه بکن که ام پی دلی خو آشت بکن. سولین یوسف ایروج آلایا جنک کرد و سربوریا و یا تاکه کسی کرب و سربوریا حمو ملتی خواه. لو با بسرکتنا و ام حمو بسردکوین و پیستر بلند بن. گوا کمدی سابری خدا سر را یکدن و بر به باجار کدن و چون دبیرا مده شوپا وان حمو کردن هبو که هاتن دیاسپورای ولدوریا ولید بوی خونا مزن و بسرکتنه. لیبونه دنگی وی ملتی بندست جی که هر خونا آزادی دیتیه. مگوت ملک کردی او ملک
Mirovê Kurdin ku ew bixwe her wê alayê bilind dikin û wê xewnê dihebînin.